Mukuna Mukuna Zikanda Daniel Après la comparution du prévenu Mukuna Zikanda Daniel. Ministère public, qu'est-ce que le prévenu Mukuna Zikanda Daniel a fait? Relation des faits dans leurs circonstances spatio-temporelles. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, avoir commis les actes de terrorisme en estorquant, en volant, en donnant de coups et blessures, Monsieur le Président, aux paisibles citoyens de la commune de Selembao. Monsieur Mukuna a été arrêté à l'arrêt de bus Selembao vers 6 h du matin en date du 31 décembre 2024, nous avons dit. Le 1er décembre et le 31 décembre. Kanangai, auta kula. Na sisi kula na kochi, kuli tena bungani. Tena kitana somba. Kitana sana sini sana. Kitana somba kimi bana sombi shingo. Kita veni na somba gana bulu kuna mtamani dunia. Na sabi mama wapi na sisi kudima na dima. Kama mdimona simaeli na abali na simoko. Ndio kutanya tabu biode to soda na biode mabana de soda. Bando kina hapo tena mimi hata bwana sasa. Mama makasi. Ndio tena bwana sasa ni yote kio hiyo kwa kilo sana sasa hivi. Bando kina ngande ba kitanga vingo na moni ja vipo de bana ni mkono. Ngadi msambo na mati sanga sanga na chika na sisi. Basoda ba wewe bando ya hapo shina ba to mo ya school bo na mama. Ona watu kwa na. Mama sasa ngabia ni wazo ni wazo modi. Soda mwazaikana na bakuchi abisi mama baonet ando peta mama mwana bakuchi mako na baba mwa peta chika baonet na mtuna mama wako na koi kao kwa melinga kao batra explication bando charger ngamba moko o mwana ko bana komina zimola singa kasha baba si china tanga bala musinga babe ngamba mwana tanga bananinga l'hôpital. L'hôpital va venir parce que batinga ba daki ba famille na ba makila abe ba ndusanga bisanga. Kosamba abe abo samba ba siko pesa nga identité. Na